U prethodnim lekcijama vidjeli smo da efikasnost motora zavisi od stepena napunjenosti cilindra smešom. Sa većom količinom usisanog vazduha tokom prvog takta imamo veću izlaznu snagu i obrtni moment motora, a potrošnja goriva je manja. Za poboljšanje efikasnosti rada motora potrebno je da se nađu mogućnosti koje bi obezbedile bolje punjenje cilindara. Postoje više načina natpunjavanja. Koje metode se koriste i kako se obavlja natpunjavanje tokom usisavanja možete saznati u ovoj lekciji. Dinamički punjači motora, 6. lekcija. Obim izlazne snage i obrtnog momenta motora značajno je određen procentom napunjenosti cilindra svežim vazduhom tokom usisavanja. Nivo napunjenosti je zapreminski koeficijent iskorišćenja. On se definiše kao odnos stvarne i teorijske količine napunjenosti cilindra motora. Kada motor tokom prvog takta nema prepreke za usisavanje vazduha, nivo napunjenosti cilindra predstavlja teorijsku količinu i zapreminski koeficijent je 1. Na primjer, to se postiže kada se skine glava motora i vazduh nesmetano može da zauzme ceo unutrašnji prostor cilindra. Pritisak vazduha unutar cilindra je jednak atmosferskom. Međutim, u stvarnosti tokom takta usisavanja postoje prepreke u usisavanju vazduha. Filter, leptir gasa i suženje usisnog ventila na glavi motora usporavaju punjenje cilindra. Sve to umanjuje količinu usisanog vazduha i stvarni zapreminski koeficijent je manji od 1. Ova prigušenja predstavljaju gubitke pumpanja. Motor mora da utroši deo stvorene mehaničke energije za savladavanje gubitaka i usisavanje vazduha u manjoj količini od teorijske. To se sve odražava na smanjenje snage i obrtnog momenta motora uz povećanje potrošnje goriva. Znači, prirodno usisni motori imaju manju efikasnost zbog manjeg zapreminskog koeficijenta. Zapreminski koeficijent može se povećati primjenom sistema za natpunjavanje. Na taj način više vazduha može da se smesti u komoru za sagorevanje u odnosu na prirodno usisni motor bez elemenata za natpunjavanje. Kod prirodno usisnih motora zapreminski koeficijent se kreće od 0,7 do 0,9, dok kod napunjenih motora je veći od 1 i iznosi od 1,2 do 1,6. Prednosti natpunjenih motora su veća snaga i obratni moment motora, veća efikasnost motora, manja potrošnja goriva i smanjena emisija izduvnog gasa. Postoji ograničenje u povećanju zapreminskog koeficijenta kod benzinskih motora. Ako je preveliki pritisak unutar cilindra, može doći do pojave samopaljenja smeše pre pojave varnice. Ovo može da dovede do oštećenja klipova i ležajeva motora. Zato se pažljivo projektuje sistem za natpunjavanje benzinskih motora kako se ne bi prekoračio maksimalni zapreminski koeficijent koji može da dovede do oštećenja motora. Postoje dve vrste punjača za natpunjavanje motora: dinamički punjači i nezavisni punjači. Dinamički punjači koriste neke prirodne fizičke pojave koje pod određenim uslovima mogu da povećaju punjenje cilindara. Tokom takta usisavanja
Vazduh struji velikom brzinom kroz usisni vod, što mu daje određenu kinetičku energiju. Ovo kretanje se održava sve dok je otvoren usisni ventil. U trenutku zatvaranja ventila, uslijed sabijanja, povećava se pritisak na kraju usisnog voda, što dovodi do odbijanja i kretanja vazduha u suprotnom pravcu brzinom zvuka. Povratni talas na početku usisnog voda udara u stacionarni spoljašnji vazduh, što dovodi do ponovne promjene smjera kretanja ka cilindrima motora. Ako se ovaj talas vrati u trenutku otvaranja sljedećeg usisnog ventila, dolazi do naglog prodora vazduha u cilindar motora, povlačeći spoljašnji vazduh. Na taj način se dobija jače punjenje, jer se punjenje odvija iz kretanja vazduha. U zavisnosti od oblika usisnog voda imamo dva različita sistema dinamičkog natpunjavanja. Punjenje promenljivim usisnim vodom i rezonantno punjenje. Oba sistema mogu međusobno da se kombinuju, stvarajući mešoviti sistem dinamičkog punjenja. Punjenje promenljivim usisnim vodom koristi efekat oscilujućeg kretanja vazduha kroz usisni vod dok su zatvoreni usisni ventili. Pri manjim brojevima obrtaja motora duže je vreme između dva otvaranja usisnih ventila. Zato je potreban duži usisni vod kako bi se vreme kretanja povratnog vazduha poklopilo sa otvaranjem ventila. Također, zbog sporije kretanja klipa, duže je otvoren usisni ventil, produženo je vreme punjenja cilindra i koristi se usisni vod manjeg preseka. Pri većim brojevima obrtaja, kraće je vreme između dva uzastopna otvaranja ventila. Tada je potreban kraći usisni vod. Zbog bržeg kretanja klipa koristi se širi usisni vod kako bi se za kraće vreme dopremila veća količina vazduha za punjenje cilindra. Znači, da bi se iskoristio efekat oscilujućeg kretanja vazduha, za manji broj obrtaja treba da se upotrebi duži i uži usisni vod, a za veći broj obrtaja kraći i širi. Na vozilima se kombinuju duži i kraći usisni vod. U zavisnosti od broja obrtaja motora, preklopni ventil preusmjerava vazduh u jedan od dva usisna voda. Elektronska upravljačka jedinica na osnovu broja obrtaja motora zatvara i otvara ventil. Kontrola može da se obavi preko vakuumskog ventila ili step motora. Na primjer, kada je brzina motora manja od 4100 obrtaja u minuti, preklopni ventil je zatvoren i vazduh ide preko dužeg usisnog voda. Kada je brzina veća od 4100 obrtaja u minuti, preklopni ventil je otvoren i vazduh se usisava kraćim putem. Sa grafika se vidi da je motor sa promenljivim usisnim vodom efikasniji i da u oblasti srednjeg broja obrtaja ima znatno veći obratni moment u odnosu na isti motor sa prirodno usisnim vodom. Drugi tip su dinamički punjači koji koriste efekat rezonantnog punjenja. Rezonanca je pojačana prirodna oscilacija nekog oscilatornog tela. Nastaje kada se učestanost spoljašnje sile poklopi sa sopstvenom frekvencijom tela na koje deluje izazivajući maksimalne oscilacije. Kada se poklopi vreme otvaranja usisnih ventila sa oscilacijama vazduha u usisnu vodu, javlja se rezonantno punjenje. Poznato je da velike mase izazivaju niske frekvencije, odnosno duge vibracije. Zato se na usisni vod dodaju rezonantne kutije koje povećavaju masu vazduha kako bi se dobile duge vibracije vazduha
koje se poklapaju sa nižim brojem obrtaja i dužim vremenskim intervalom između dva otvaranja ventila. Kada se ova dva intervala poklope, dolazi do rezonantne pojačane oscilacije vazduha i rezonantnog punjenja cilindra. Kod nekih vozila na usisnu vodu mogu da se uoče neobične bočne kutije i cevi bez priključaka, kao rezonantne komore za pojačanje punjenja pri nižim brojevima obrtaja motora. Postoje motori kod kojih se kombinuju ova dva dinamička punjača. Na taj način dobija se natpunjavanje u širem opsegu jer se izvlači najbolje iz oba sistema. Tako se na nižim brojevima obrtaja koristi rezonantno punjenje, a pri većim brzinama punjenje promenljivim usisnim vodom. Na primjeru 6-cilindričnog motora preklopna klapna odvaja usisni vod prva 3 cilindra u odnosu na druga 3. Pri nižim brojevima obrtaja od 2300 do 4500 obrtaja u minuti klapna je zatvorena. Kada je, na primjer, otvoren usisni ventil prvog cilindra, drugi deo usisnog voda služi kao rezonantna komora. Na ovaj način povećava se masa vazduha, čime se smanjuje frekvencija vibrirajuće mase i prilagođava frekvenciji otvaranja ventila. Kada se otvori usisni ventil iz druge grupe, onda je prvi deo usisnog voda rezonantna komora. Kada je brzina motora iznad 4800 obrtaja u minuti, otvara se preklopna klapna i imamo oscilujuće punjenje cilindara. Sa grafika se vidi da se značajno poveća obratni moment u širem opsegu broja obrtaja motora, naročito pri većim. Na taj način se primjenom prirodnih fizičkih pojava postiže bolje punjenje i dobija efikasniji motor uz manju potrošnju goriva. Ovi punjači su prisutni na motorima, ali su neprimetni i malo poznati. Motor sa promenljivim usisnim vodom ima uvijene cevi usisa iznad motora koji liče na rogove ovna, te mnogi ovaj sistem tako nazivaju. Rezonantni sistem punjenja možete prepoznati pod dodatnim rezonantnim kutijama i cevima na usisnom vodu. Sada ste saznali za njih i možete lako da ih uočite ispod haube vozila. Jasnije vam je njihova uloga u sistemu ubrizgavanja. Također, znate da postoje preklopne klapne na usisnom vodu za preusmjeravanje usisanog vazduha i rad dinamičkih punjača.